Za ovaj video sam kupio 10 različitih kafa, da mogu da napravim test, da vidim da li je ova najjeftinija za koju niko ne zna Ara, pa sve do ovih gde su osrednje oko 240 dinara za 100 grama, pod ove najskuplji gde je 100 grama, 400 dinara Jakobsova kao neka premium klasa, da vidim da li je cena ono jednako kao i kvalitet. Tako da do kraja videa ostanite da vidite šta ima da kažem o svakoj kafi i onda znate možda da promijenite kafu koju pijete. Pravilo je to da ni u jednu kafu neću stavljati šećera, već ću tako gorku da ih pijem. Stavio sam jednu kašikicu i otprilike pola šolje svaka. Test može da krene. Prvo ću krenuti sa ovom markom koju niko ne poznaje, ona se zove Ara. Slovo ima srce da mi ode, ali nema veze. Pa dobro, gorko, veoma ništa posebno, dobro. To je najjeftinija od ovih svih. Sljedeće ide kafa, dobro jutro. Skoro zdravičak ukus, malo vodenastije, ali svugdje sam stavio istu količinu vode i istu količinu kafe. Ništa posebno kažem, osim da je vodenasto, iako sam stavio jednako količine kafe kao i prošlu. Tako da moram prvo da probam ove sve ostale jer ne znam, ne mogu još da dam ocene nikakve. Sljedeća jeste ova, mada isto vodenasto. Sad nemam ocenu ni za jednu, jer su mi sve gorki i sve su iste. Ide sljedeća. Sve su ista, nijedna mi se nije svidjela više ili manje. Ide sljedeća. I ovo mi se ništa više nije svidjelo, ovo nije toliko gorka. Ništa posebno. Ništa, znači ne mogu da ovih 5 sam probao, ne mogu da kažem ništa. Jer sve mi isto izgledaju. Nikad do sad pre nisam bukvalno pio kafu, popio sam bar kafu u životu i to je to. Ali opet. Ova je interesantna. Ima malo dublji ukus od ovih svih. Malo dublji ukus ima od ovih svih. Sljedeći ide Grand. Ok, ovo definitivno ima drugačiji ukus od svih ovih. Ništa posebno. Možda mi je malo lepše piti ove dve od ovih svih ostalih 5. Sljedeći ide Bonito. A ovo osjećam ulet u mozak. Osjećam udar kofeina u mozak. Sljedeća ide ova Don Cafe koja je još i najskuplja. Znate koji osjećaj adrenalina osjećam u sebi. Neću sve popiti jer ću popiti svaki od gutelji. Ali definitivno osjećam udar kofeina čim popijem gutelji sa sljedeći. Dobro, ništa nije sa srcem, srce mi sve radi kako treba. Ne smije ovo sve biti, znači previše može srce da vam ode, može srčni udar bude ni za mozak dobro, jer sam u svaki popio gutlje, tako da ne treba pretjerivati isto kao energijska pića. Ništa, rezultat svih ovih, kažem, i na kraju ću da testiram ovu Jobsovu kafu koja je najskuplja i o nju još nisam. Probao sam sve kafe. Za mene koji ne pijem kafe redovno, koje možda ja sam par kafa u svom čitavom životu popio, kažem da mi sve ove kafe su pod jezikom apsolutno slične. Ne mogu da primijetim nikakvu razliku. Još mi je ostala za kraj ova najskuplja Jakobsova kafa. Da vidim da li se ona išta razlikuje od drugih. Veoma su slične. Ono jedino po čemu mogu da primijetim razliku jeste da su one koje sam rekao da su neke od njih bile vodenaste. To nije zato jer sam ja sipao previše kafe, niti je zato što nisam dobro razmutio. Sve sam ih dobro razmutio, ali jedini problem je taj što su možda malo ređe takve smesa. Možda je jedino po čemu se mogu razlikovati je smesa. Ova definitivno Ara nije bilo loša. Mislim ni da dobro jutro nije bilo loša, ali ne znam koje sam od ovih izabrao da su bile vodenaste. Jer stvarno jesu. Grand je bilo ok, Bonito je bilo ok.
džezerska je bila ok. Ne mogu da primetim razliku. Ne mogu stvarno ni da primetim razliku između ove najskuplje od ovih svih od Grande najskuplja, ne mogu čak ni da primetim razliku, da apsolutno ja razliku ne vidim u mojim očima, ja ne mogu da primetim. A čak i možda najbolje da ja ocenjujem, jer ja nisam nikad u životu popio nikad puno kafa. Tako da, ako će neko da primeti razlike, to sam ja. Još ću da probam ovu Jakobsovu kafu. Ovo je Jakobsova kafa. Još je vruća. Ću nju da probam i da kažem šta mislim o njoj, da li je ona bolja od svih ovih ostalih ili nije. Sad ću da poredim Jakobsovu još jedan put sa ovom najjeftinijom. Dakle, najjeftinija i najskuplja. Test usporedbo. Dobro. Rekao bi da ovdje, u ovoj skupljoj, ovdje u jeftinijoj kao da osjećam više hemije, dok ovo me više posjeća na prirodu, to je jedina razlika, dakle, sve ove kafe sve mi slično izgledaju, ne mogu da primetim razliku. Pobjednik je večna budnost, jer će ja biti buda do kraja života od ovoliko kafe. Lajkujte video jer sam potrošio 2000 dinara za ovu svu kafu. Zapratite kanal da dođem do milion pretplatnika i vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav, ćao! Ali mislim da ću do kraja dana imati problem sa gasovima, jer mi se naduo stomak od ove sve izmešane kafe.